Od prvog razreda osnovne škole sam nosila naočale, a leće sam počela nositi kad se ukazala potreba sa mojim pojavljivanjem u televizijskim studijima. Tada je bila refleksija svjetala od stakla naočala i tada sam počela muku mučiti s lećem. Desno oko -3,5 i lijevo oko je dioptrija bila -2,75. Što me smetalo kod nošenja leća? Sve. To je bila nemoguća misija. Ja imam izrazito suho oko, a i moj životni ritam je bio takav da nisam mogla brinuti za bočice, tekućine, kutijice, leće. To je meni ispadalo. Ja sam to gubila po raznim hotelima i to je bio nemogući život zapravo. Usluga Optical Expressa je bila izvanredna s obzirom na to da sam ja imala jednu posebnu zamolbu s obzirom na moje radno vrijeme. To je bilo kasnije navečer i oni su se bez problema tome prilagodili. Vrlo jedan detaljan pregled sa jako puno informacija i sa svim onim što mi je zapravo trebalo da donesem tu konačnu odluku. Zahvat je trajao, pa ja se više iskreno da i kažem od tog laganog šoka i straha, od tog nepoznatog ni ne sjećam. Ali to je sve bilo suvišno, jer mislim koliko je meni ostalo u glavi par minuta jedno oko, par minuta drugo oko. A zahvat je bio takav da kad je završio pitala sam liječnike i sestru jel to to. Onaj čovjek koji ne zna što znači ne imati dobar i zdrav vid, taj ni ne može shvatiti moj odgovor. Kako sam se osjećala nakon operacije. Tako da mi je doktor rekao kapajte umjetne suze, a ja ujutro kad sam se probudila i vidjela nakon 25 godina da napokon vidim, meni je suza sama krenula. Tako da teško je to objasniti. Uistinu, mislim, ljudi bagateliziraju to jer, hvala Bogu, ne znaju koja je to muka. Ali preporodila sam se.